करप्शन से लांगबगी मागी फंगजगदब अपुनबगी पैसादो फंगबई महुत्ता इवन सिदजो टेक्नोलॉजिकल सिजनरजु ना मोइना मेंबर दु नंतर प्रधान एमएलए दुना मागी यौग्रुमनी मागी दुदो यई कमीशन लिसिंग मंगा पिरो तरा पिरो दु कइनो दुदगी खंगगो अदु बोबदो लौनरिमनेबा भारत दाइजिदी लुपा लाख अमग लिसिंग यांकई उम्पू चाबा आईएएस ऑफिसर गवर्नमेंट की सर्वेंट मयाम जिंगिना लौमी अमा नोमगी सिनमी अमा थबक सुरग हिंगजब लुपा चौंगा चरुक फंगबदुदगी मिंगम सेंगोपगी गैनोम सेंगोपगी लुपा चनी चहुम लौंगमीबा भारत ने बैसे सीदा ngसागी अदुगी मिनुअल की खुतांग द सुमनो पैसा पीनबसे सिगी पोसि नत्तबिदा अदुमाइन तौदना एफ की खुतांग दा एंड देन अखोगी डेडिकेटेड पोर्टल लमा गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ना थ्रू डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की खुदांग दा तौबीगेरा अदगी एसडीओ लेरिबसगी खुदांग दा तौबीगेरा सिगी दमक्ता तोंगानबा पोर्टल लमा हंगदोकपियो अदुगा सी तौग्रे सुम हंद ngसाइ तमोनो जो पनबिगे थुंगी वाथोक अदुदा पैसा की तौरी म्याम से सिगुम्बा पोर्टल अमगी खुदांग दा फजना आईटीबी सिंगजिगी सिस्टेमेटिक नाइब पोसक अमद नियम सुमन जंगिल मयुम लेत्रब मई चाबा थमोइद चाइना मयाम फाउदना हिंबगी आशा उद्रब समटाइम्स अदुना मरम ओइरग सुसाइड पौ तौरअबा मिसक सिंगदुदगी नोमगी पिरैब पैसा चान थंगबदुदगी अइसी हुगनी हुबंगमीब ngसाइ लेरइब मागी मकोक सिंगदो अदुगुंब मीजे याम लेइबनिना कोइ जेक्सिनदब याद्रिबे सी मतांग जिसु अदुना पोर्टल दा एफ ता अदगी ट्रैकिंग रियल टाइम ट्रैकिंग अदगी ख्वाइदगी अमु मरु ओइरैसे ग्राउंड लेवल दा सर्वे तौब ग्राउंड लेवल की सर्वे से सिम फजना तौर मतुंगदा ngसाइ क्रॉस वेरिफिकेशन गा तौरगा हाइरिबा सिस्टम जिदा फजना चंगसिलगा थमोइ सेंगना तौब नत्रगदी सुंग होंगदना अखोइ हुजि अहोंग पाम एब नाहाजिंग अखोइ अहोंग पाम ए यूथ सिंग अहोंग पाम ए अहन नमनजिंग बाव अहोंग पाम अबने अरु हानगी लेरिबा सिस्टम जिदा सुम इल्लगा कोई चटपसिना ngसाइ रैंपेंट करप्शन अनएम्प्लॉयमेंट निंग कायरब यूथ कया थबक फंगदब थोइब इरांग तौरिब मयाम अखोइना आशा तौजरुइबैसे को पीङैदा अखोइ आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 की चैथें कोंगंग द हौजरकपनि कोम्बिंग तौगांदा हंजिल फूब ओटप नैब मदुदै चथरखिब पीङैदा सुम उरु लाए खर लेरे 1993 नागा कुकी एंड देन खर लेरे among the communities Maitai and Maitai Pangan hauji amuk 2023 Maitai and the Kuki ade being aidagi asama hongadra phagadra na khanjarakpa asado ngasi di hen phibam soksilaga sum lakpase sigum phibam mumda akhoina muk sum thamum daragadi lakadoriba generation dusu karam mongda manipuri anna moina khoina moida khusinnaram dori gese this is a big question sigi lising tara natraga lak aman natraga scheme mayam je si nate go hujik maru oi rei si manipur rai je bjp na semba ja roi congress na semba je bjp na manipur kandoni congress khaktana kandoni natraga aam admi party khaktana kandoni cpi khaktana kandoni no political party du nate kandoi jidi miyam khoina kangdaba neba political party is nothing sidi democracy satpulaba amagi laibam thopa magi system dugi masat amaneba rajniti yi dallai jidi adubu manipur raiba manipur da laiba praja miyam akoijina manipur je kangdong neba adu kannabagi lambi dudi praja miyam akoina thiba changi BJP natraga Congress natraga Aam Aadmi Party natraga another party amana kaidongida dependent oil sidi democracy ki masat neba political party leibagi mihut khanbagi miyam na khal BJP da thadari disu Congress thadari Aam Aadmi Party
कंबीगनी है वो कि थादरी नत्र बसिदी people's own government मियाम न खनब मसागी लेंगाक तुनेबा MLA party they are nothing हुजिक ले next election who knows in the 27 chief minister ओरंब कया minister ओरंब कया मथंग इलेक्शन माइ थीरग वोट कागी दबसे हिस्ट्री न मधु record mayamam leigrabane aduna leibak kandoi se leibak semdu yidi hujik sauna koi lambi ra sauna piran thielaga chaw yungkhat la thamje ba miyam amta thorak no ba manipuri miyam amta thora no vote thadra no kaim tawra no ba karam puri digel party nu kandoi sibu aduna ngasai Italian unification da Joseph Mazzini, the revolutionary in Hiram Baleva. Italy bukan Yardi, Italy Gimiam Natana, Italy can never late like that. Manipur Gizu, Manipur Gimiam Natana, Manipur can never late ever. Masi Punna Kamin Raga, Manipur Gi Praza, Miamna Adu Modungi, Wakal on the Labiba, voting exercise. Maru even which is Yakoina Saki Namada minute Mangatara Q or Lepuraga Kuvina do Namami Haibagi Yam the line of Kanmugi Wakalonze Masi Akoi Tatok Sheba Laibaki Maraivak Miyamgi Maraivak Saki Namaduna Leto in Evasahi Mangazi Lishing Manga I know what Levisego Lishing Mangazi Yenba 365 days 5 years 1870 10 days 1810 days divided by 5000 no moda koi lupa ani ga paisa hundra da yon gadra baise haming mapuma lupa lising tarupi mi koi na no moda lupa ani ga paisa hundra da are we going to share kanan ngasi pukachari ba topic si koi gi hoji budget ta su mo pass ta dana re ba karor ahunga makhai pi lakh ahunga makhai da pi gani habani ahum lak thokna pi doini ahan bagi koi gi siju direct benefit transfer ni atopa mediator ahum third party ama bo yaw dana direct koi gi high benefit sing sigi account da kap kani habani masi ahum lak thokna kap ka doini handa kap ka dori pasi du masi matang da miyam na haina bada masi bihar gi model la maka handa how ki election siga mari lena na masi kitang madugi keno du oirabra haibagi miyam na propaganda tarokpagi matang ko sigi matang sida khigi Bishwanath ki moti kari comment thambini hanma maktada sigi notice window gi asigumba discussion sida saruk yaba phangan biba loina na punna sigi panelist oibiriba khoi che amadi tamo ayedum address tawjarage ani bo so ikai khunna bu uchari hojiki BJP gi khoi gi general secretary oina laibiriba khoi sena so dum magi boy boke no pongdok pi gre sena hangbiribo wafam sida अखोइना after PR da PR gi matung sida popular government ama miyam na demand tawjaki base masi yam tasengba lambi ama da haijaba taraga di koi gi normal si oidraba manipur gi tangdu leita draba haugiba me ahum 2023 da gi chatharap irang sigi koi waroshin amagi lambi romda mai si leshin bir aga manipur si tangdu leita ba shanti leiba ing tappa law and order koi gi maintain tawba adugumba manipur ama thambi rakadra haibagi asada miyamna popular government si thambiyu na koi lawjaki banne koi internally displaced person koi gi relief camp ta leiriba koi gi chaitheng sigi haktheng na koi gi chaina phangaba adugumba ima isa ipa isel inau mayam si magi mafam duda halanaba yanabagi lambi romda akoi thabak si paikhat pirakadra haibagi manipur miyam bi asada manipur gi miyam na adugum laba akoi honorable chief minister wai khemsan na oibiraiba adugum popular government se akoi manipur da lan bi haibase sigi maruiba pandam si da koina popular government si lehen bi na lawjagi banne adubu laibak thibadi adugi tayon na bada madugi contrast handa
अखोई इंटरनेशनल वुमेन्स डे की नुमिसिदा अखोई मणिपुर की लेरिबा हुजिक सेनसु पनबिगिबा 3.5 अखोई वुमन दा 350 crore की अदुगुम्बा अखोई सेंथंग अमा थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप की खुथांगा मणिपुर की तोंगान तोंगान बा सोथरबा द इमाजिंग दा अदुमाइना अखोई पीरनी हाइना लौथोक पिरकप मक्से मसिमक आइगी साइड तगी दी मसी इट इज समथिंग लाइक इलेक्शन बोनांजा हाइतारे अखोई की करी हाइनी दुकान दा बाय वन get one free ga haibagi mong da bo that is also just a hit of the election of 2027 की general election की हेक मंगोई ना अदा मणिपुर की जे लाख जंगै दा अखोई की सेन होजिकसु अखोई की पनबी की बिहार की से one of the most unfair election in the democratic system of India दा क्वाइदगी unfair ओइब election से हंद की बिहार की लईब election से ना इदी लौ जगने सिगी formula दा मतमदु दा MCC model code of conduct layer within the election to go the face and the pangtok piki when election do numit mangani tarukni the guiding aida adugumba shantang maya mama akogi bihargi adugumba nupi kayada direct transfer to orga benefit fangan gi base masigi adugumba democracy bu khongoi naba democracy da lairiba miyangi hakbu akogi nathairaga मसागी ओइजब खर फंगनगी बिदमक पॉलिटिकल पार्टी अमना सुगुंब खोंथांग कया लोकल पोसे मसी इंडिया की ओइना डेमोक्रेसी द भारत की अदुगुंब लेबाक सिंग की ममांग द क्वाइदगी मिंगचत थीबा अदुगुंब अकोई शासन ने ना आइदी हाइजगने मरमदी अदुगुंब लबा वोटर मयाम अम ट्रेफ तौननबा अकोई पॉलिटिकल की लांगसिदा अकोई बिहार की अदुगुंब लबा वन ऑफ द poorest states comparing with other states of India ne Bihar ji per capita income ji 32,326 fight the labor ne moidi adu laira ga Bihar gi adugumba praja jingdu gi nupi jingda lupa lising tara pibado it means a lot to the Bihar da di adugi matik yamna value lain uramba yai but comparing with to the state of the Manipur akoi gi state la kan da di se akoi nupi lan lingsing se इमा कयाना ब्रिटिश की मायोक्ता निंग तमनबगी दमक्ता लांथेंगनगी अदुगुंबा इमाजिंग दो बिहार की इमाजिंग दुग सांगदम नरगा लुपा लिसिंग तरा दम मंतिकना गद्रा दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन ममा मपा एजुकेशन की फैसिलिटीज मपुंग फाना लेतब अदुगुंबा मणिपुर सिदा DRDO दा ISRO दा साइंटिस्ट कया डॉक्टर कया इंजीनियर कया पुथोइबा ममा मपा अदुगुंबा नुपीजिंग दुदा लुपा लिसिंग तरा दुगी वहन थोक लेगिद्रा सिदा यामना नकै सेंगदब अमग यौबीरिब लौथोकपिरिसे करंब क्राइटेरिया दा करंब कैरेक्टरिस्टिक्स दा फीचर्स दा हाइरिब लिसिंग तरा से 3.5 वुमन सिंग सिदा पीदोइनो इसे नोजिक पनबिगिबा अकोइगी 14,000 समथिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स 2024 something laire lairiba self help group ki khuthang da self help group ai ji nupi ima sing isi sing isan sing manga tara punsil laga sem doine adu pirakado riba 10,000 du mi manga da yen thok taradi natraga kana gumba mi tara punba self help group da yen thok taradi adugi phangado riba lupa lising ani natraga manga gi senpham duna natraga ahum gi senpham duna मी अमगी हिंगनबगी पुंसीदा कमाइना मदुना अकोई हिंगनबगी लंबी म यालगा लंबी म पुथोगा अकोई अदुदा करी हाइनी हिंगनबगी अकोई सर्वाइवल की लंबी सिदा अदुगी लुपा लिसिंग अनि दुना नत्रगा अहुम दुना कयामना मोइदा कुइना मतेंग पांग ngam गे either it may be in the three phase ocean no अहुम लक थोंगना पीबो ocean no बा अदो हाइरिबा लैरिबा पीगदोरिबा मयाम सिंगसिदा अकोगी डायरेक्ट बेनिफिशियरी खुथांग अकोइना DBT हाइबने डायरेक्ट बेनिफिशियरीज ट्रांसफर टू द अकाउंट हाइबने अद अकाउंट जिंगजिदा करंब कनागी अकाउंट सिगी बेनिफिशियरी जिंगजिगी पैसा जी थादोरी करंब प्रोसेस थादोरी अद हुजिकांदी सिगी शुगुंबा schemes mayam more than thousands of schemes
नरेंद्र मोदी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ना भारत की सिटीजन खुदिंग मक्ता 2014 की लोकसभा की इलेक्शन कैंपेन दा माना लौथोपी की बसी 15 लाख टू एवरी सिटीजन हौजिक अकोई अदुगी 15 लाख से इंडिया की करम सिटीजन अमगी अकाउंट संगत खरबे है यस यस जुमला वैद पादबा अखोई मियामबु थेमग पूरग याननबगी मोंग अमद पंगाइदा हाइजनलग तौबगी राजनीति से मसी अखोई खरा तौबीदब फै मियामजु कॉन्शियसली अनकॉन्शियस ओइबगी कइनोमग अखोइना उजरी बिसे भाग ताना ताना तासिनदब ngसाइगी सेंथंग घरदुगी दमक सिगी फिबम जिदा अखोइ सुमना लिसांग सिनना चटप सुम अखोइना इल्लग लैतारगदी लाकदोरिबा मणिपुर की मराइबक भारत की मराइबक तुंगी मिरोल सिंगी मराइबक से अखोइ असुम अरांजी करिनो हाइबजी खंदोप ngमदना अदुगुम्बा पैसा खरदुदा इसागी खुरों चाव खर फंगबगी दमक अदुगी लंबीदुदा अखोइना सुमना इल्लग चखरदी हौजिक सोइबा मणिपुर की फिबम जिदगी हेन्ना सही लाकलम सही जिंग द हेन्ना सुक्चिलकनी हाइबसे मसी ननाउगी थाजब अमने अदुना राजनीति तौबिरिबा पॉलिटिशियन सिंगना पॉलिटिकल पार्टी सिंगना वोट बैंक खर लाकनबगी दमक मेजॉरिटी ओइना फंगगा पावर पायौनबगी दमकता मियामदा अरानब मोंगदा प्रोपेगेंडा कया अम तौरगा इलेक्शन की स्ट्रेटेजी कया अम पुथुअगा मियामबु अरानब लंबीद सुमन हुमगा पुबजिना ngasi ngasi mak अकोइना थेंगरिबा अदुगुम मणिपुर की अवाबसे सि लिसांग सिन जथरक अदुगुम अरानब लंबी सिंग द मियाम हुमबु पुबदुगी फोल अमनी रिजल्ट अमनी से आई थमजगे पॉलिटिक्स तौबिगे हाइबिरगदी इसागी लैरिब कांगलुप इसागी जाति मणिपुर की दमक मणिपुर की मियाम दिगी दमक इंडिजिनस पीपल की सिंगी दमक प्रोटेक्ट तौबियोब इबू थंगान जनरल ना कंगला की उत्तरा ममांग ब्रिटिश की ऑफिसर मंगा हत्प मतमदा अई प्रजा न याद्रे हाइब अदुगुम्ब इपू थंगाल की लौरम खोलाउदो अदुगुम्ब की खोलाउदो लाउब ngamba अखोई की मणिपुर की पॉलिटिशियन ngasi अखोई मथौ तार ए बिसे अदुगुम्ब कया लौरमदबा बीटी पाक वीर टिकेंद्र जी की नुमित 13 अगस्त 23 खोंजोम देदा लई कटलगा थमोइदना अमा वखलदना अमा अदुगा इपा इपुजिंगुगी खुबमदा लई कटलगा मपान थोकदा फजब उत्पगी वखललोंदो अदुगी महुत्ता इपा इपुजिंगदुना चप्पीरमिबा थंबीरम लिगलमदुदा खोइ चटलगा इमा लेबाक मणिपुर से कन्ननबगी दमकता खोइ पुन्न होटनमिना से मसी आम आदमी पार्टी की वा नते बीजेपी की वा नते कांग्रेस की वा नते बिसे हंदकी लांजिदा बीजेपी द वोट थादब मीसु चैथेंग फंगे रिलीफ कैंप तो हजिक लैरिबा इसी नाउसिंग अकोई हथेंगन अकोई याउरुद्रगसु लांदुगी चैथेंग फंगुद्रगसु लैबाकसिद लैब मी अमा ओइना कांग्रेस द वोट थादब मी ओइरसु बीजेपी द वोट थादब मी ओइरसु लांगी चैथेंग दे अकोई पुन्न लोइना फंगमिन्नै हजिक इन्वायरमेंट की पोल्यूशन दा दिल्ली द लैरिबा दिल्ली की AQI is more than 800 about one of the polluted city oil. Prime Minister Narendra Modi is adugi show to never holy zi. Rahul Gandhi is adugi show to never holy zi. Agogi party ki lady convener Arvind Kejriwal is adugi show to never zi. Bishwanath American the Katsake. Howziki kugi Bishwanath na panbiriba kugi politicians in zi yamna haidi lebaki khalakta मसा मसा की ओइना खलकपसी हाइदी हानगे कुगी इपाई पुद चेलंबा ई सिंग से चेंद्रे हाइबीबनेबा अदुमपु एना विश्वनाथ लाक्चनिंग से विश्वनाथ सु कुगी आदमी पार्टी की स्टेट कोऑर्डिनेटर की फम मा पाइबिरिको अदो एवरी अखोइना सुम यंगजबा मतमदा कुगी नेशनल पार्टी अखोइगी दी नेशनल पार्टी द नत्रगदी उपाय लेतबगी फिबम खक्ता लैरबनेना एस कुगी हाइरिबा कुगी एएपी की स्टेट कोऑर्डिनेटर मा ओइना आम आदमी पार्टी की मरकदी खितंग लेबाक से कन मंगमगदबा वारी नि हंदक इलेक्शन से येंगदोइनी मसिगुंबगी क्वालिटी का चेनबा कनोदी हाइदी पनबिरिदना आम एएपी की वानते बीजेपी की वानते कांग्रेस की वानते हैदना या मरुरिदी यामना डेडिकेट
ꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯑꯥꯝ ꯑꯥꯗꯃꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯖꯕꯗꯩꯁꯦꯀꯣ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯣꯂꯣꯖꯤꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏꯁꯦ ꯁꯤꯟꯁꯔꯤꯇꯤꯁꯦ sincerity and honesty thamoibu sengagadi thabak khudingmakse akoigi politics can be turned into work of politics se akoi commitment namaga loina na thamoi sengna bu tawge khallaba isa adu etadi there is nothing tawbu ngamoi doba posak amata leite and then no one can stop that madu thingadabu mi su lairoi but quite lure is a question of sincerity say how far sigi lakadoribo lising tara jaisa ai party gi report to sincerity do dai thamjarake in the last 10 years Aam Aadmi Party in Delhi under the honorable convener of Arvind Kejriwal mogi makhada jahi tara laiki and then next hojik BJP gi lenga laigre haugi ba sahi tara sida Delhi da lairamba magi political amadi politics ki model se sida akoi na dum yengjaba matam da ngasai nanaung na thamjagi ba sincerity and honesty se sigi mami se akoi uba phange nan sigi same day International Women's Day numita Punjab ta akoi tawgani aina lokthokki ba thabak sing se fulfill tawhanba adune ba political party amana politician amana mathau tar is action promise turn into what's into the action se but akoi gi Manipur jida lairiba phiyom jidi akoi gi a wolf in sheep's clothes sai do je akoi gi lamuina yaogi phi sesil moigi marakta dum leiraga yaw mayam ma sum chathokpadu asai yaw jing du khangjadabani na moidi lamuiduna yaogi phi du selaga moigi maraktu da yawbada moisu yaw manjabani na ahing nungdang nungthin loi leiminaraga asikba tanja yengaga akoi yaw jing du lamuiduna sum charakpagi sum charaga tapna akoi ji hatharapje sigi culture ama politics da chawna mami tara i aduna ngasai adugumba akoigi politics se sidagi akoi miyum nagum singba maga mathau tare I don't say Aam Aadmi Party the vote pigadabani natraga akoigi leijariba sigi ideology the mipung khudingba ingadabani akoi haijade je sidi it depends on individual that is every person's right magi hak neba tawbutabu asum mana karino afabana karino tawraiba phibam jina purakadaba yalla iba tongan ba election gi strategy jina khoida kari uhelakat ba yagada ge je siju akoi gi miyam sing pun akoi amuktang khandhaminna sa okay huji jena thambiri election matamda miyam gi mandate tu nani akoi gi election contestant nama akoi gi vote si ka ba man majority phanganga ka dois adu hujik laiba train sida akoi gi sothara miyam du gi lising tara du piraga BJP da vote thadaraga karakpoda BJP na adugi government sembadandra party sembadu we don't have any objections that is BJP gi ngamjaba magi capacity ne akoi we are not the enemy akoi party amamang gi ideology da lainabagi wani ije gaiga akoi yeknaba nate Manipur jigi ramdon jigi masani masuni mapari mamomni adu oitardi akoi punna politician ama oina chongthokjaraiba naha oisnu ahan oisnu lairiba akoi mayam se Manipur gi damakta phagadabani hairagadi party gi khenaba thamdana we all together can make a better Manipur ama koi seminaba da koi yai baise not political polarization amaga tokai khaidoknaraga BJP gi maira paibi Congress ki maira paibi Aam Aadmi Party ki nupi kanglup adugi nupi kanglup check section gandadi we all are the citizens of our state Manipur
कंगलई पाक इमाजी के कोई मपारी ममु ngakne sigi sectarianism je let us stop political ki polarization toksi division toksi matam ni matungna election da vote lepa ga miyaw na pirak ko misak tuna aam admi party osunu bjp osunu congress osunu any other party kazagi is no ba okay adu miyam ya pun bagi saktam do leader oina leiriba khoina apun ma kai ma do humga pubagi makhutta miyam jingjubu tokai thugai raga khoi masen pundaba punsinaba yadaba unaba da thangsatna bagi adugumba politics let us stop in manipur akhoi manipur de se talk se adugumba politics amadi politician kya adu ngasi lisang sina sum thugai rak bujina manipur gi oiriba phibam tungi mirongi maraiba karam phibam da koi hujik leirige baise this is a big question never lehogodoriba manipur gi tungi mirojingi maraiba hujik kamdou dori anna sigumba nakai sengdaba phibam mamada akoi sumna punsillaga punna phatta gangon sum dongminaraga chatle yararoeba bjp da leader amana lebaki mangaba natraga phatta bama torpu matamda ise hoi as a general secretary ama hoina give comments haiba ngambi gadabani either it may be the chief minister either it may be the minister whatever it may be even the prime minister oirasu adudi phattena miyam gi damakto ne akoi chong thoraisi akoi sumaina tawsina even akoi gi party da su either it may be national leader oisnu apha parties gi leiriba politicians jing oisnu if it may be affect to the state of Manipur then we must strongly stand and we must have the guts to speak out no akoi gi lebak da akoi gi Manipur da even if this is a political party or we are not a puppet aigi iraiba aigi iramdam aigi izati du damakto lepangam da politician lepangam da politics oita pham dhado gi banu phaiba okay thank you very much ai next round dong lak sage sona ta lak sage Bishwanath nakal amarom da Bishwanath na ngasai am haidi ngasai gi khoi gi self help group si nupi amagi makha da moi manga tara leibasi moi manga leireng khalasi lising tara thadara di lising ani ni yana bada madu kona roi hai madu clarification pigre ko adubu masi panba BJP ngak ki wana taba political parties e mayam na dum dirty politics adum haina dan leidana khangdana leirabani akoi thungi wat matang si akoi oja pausel cha on haigre hojik si kaithariba paisa si tasengna akoi na darkar leiba misak sida yohan badune pami se akoi na masi yowdra yowroidra habisne akoi na kiri se thum yam thungi wa thok leigre adu dagi mu irang se loisal hinda ba kangbu khara leirabra habisi miyam na chingnari bani naucha irang sida masagi phurkhau chuan ba kangbu yaura bra haiba chingnaba leiribane ba adu taragadi phare something is better than nothing kari kaithari ba amount si yam phare badai ro yong na masi chumna chatkani haibi thajabsi kamai lei biswan se segi hangbiri bo wangse akoi gi northeast window gi side tagi su haitare ni hojik thambiraibi scheme ji hairiba 3.5 akoi gi woman akoi through self help group se akoi gi nyom sum na hakcheng na yohon ningbagi apamba du mangni sena phongdok piri se ada adu kamaina yohon gadagi haibadu gi magi technically koi karamba mongda adugi yohon gadagi haibasi kharasu ai thamjage se adu ai laktri ngai dane asai ai isegi da wapum ong thamjage akoi na ngasi si ai kaino nate yechaba nachade asai khanna jari base si imagination da nate ai sima ai clear tau jauge imaginary da koi bhagna saraga sida ngasi gi discussion tau jaise akoi hairiba topic sida si reality ni haitare this is not imagination adagi amana ngasai hojik leiriba akoi gi timing ji de neba akoi na ngasi gi discussion mak tawrei je jo because of the timing du neba lokthora iba timing je bihar gi lokthora ki ba timing adagi hojik manipur da la iba timing je
माना अनाउंस तौर टाइमिंग से असीगी मतंग से वफम थमजरमगे अखोगी मार्च की 2004 जे नौ खजितंग कइनोमदा अई औतंग थमजगे को सीगी दो अई दुम लाक्सगे अखोगी तमिलनाडु दा ड्यूरिंग द जया ललिता की गवर्नमेंट 2004 दनी को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लाक्ट्रिंगी सही अमगी ममांग दा कमदोगी गयाइदा फार्मर्सिंग दा अखोगी लुपा लिसिंग मंगा पर एकर पीगनी हाइबगी गवर्नमेंट दुन मतम दु लौथोखी अदु थ्रू ईसीआई अदु मतम दु अदु लौथोअनगी दे ngasai timing sigi sini go ina thamjara isi adagi March 2011 da Davida Muneka kajagam government na akoi gi September gi 2006 tagi horaga free the color TV moi gi praja jingi da pi adu akoi gi March 2011 ji da thingsil le si BJP na pan ba akoi gi state amta natte go March 2024 da Andhra Pradesh की गवर्नमेंट ना 140 अखोगी क्रोर हाइतारे प्रजा सिंह लाइरब प्रजा सिंह द स्कीम तरुक लक थोकना मोइना पीगनी न लॉक थोए अदुगी लॉक थोक पजा सीजु नसाई लॉक थोन दे थिंगजिल ले अदगी नवंबर 2023 दा BRS गवर्नमेंट ना तेलंगाना दा अखोगी लौमी सिंगी दमकता सीसु लुपा लिसिंग मंगा पीगनी ना अखोगी इलेक्शन सुमाइना नक्सिलक टाइमिंग से सीदा लौथोए असी अमता मतमदुदा अखोगी पीहनगी दे हाइतारेन अदुदी तोंगान बा पॉलिटिकल पार्टी सिंगना पान मफम सिंगदा स्कीम गी खुथांग ओइगेरा ममिंग अमदबु ओइगेरा लौथोरप मयामदु मतमदुदा पीहंद्रगा बिहार की इलेक्शन और मणिपुर की इलेक्शन अखोइना कइदो वही कंसर्न ओइरई नोइसे टाइमिंग दुने अतोप गवर्नमेंट पान मफमदना थिंगजिल्ली पीबा यारोय इवन इन द दिल्ली अदगी बीजेपी ना पानबददी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लेरसु नुमी तरुंगनी की बाउगी ममांगदा बिहार दा अदु काफल्लेबा अदगी मखा तारकपद जीविका दीदी है हुजिकी लिसिंग तरा फंग्रबजिंगदो इलेक्शन द वॉलंटियर होइना 1,60,000 अबव लिसिंग तरा फंगु नुपीजे जीविका दीदी ने ममिंग थोलगा इलेक्शन की कोई ड्यूटी सिदा वॉलंटियर होइना मोय यौखल इने और आई स्टिल आई हुजिकसु मणिपुर की लातो सेल्फ हेल्प ग्रुप तौरगा लातोइसे सिजुने सेल्फ हेल्प ग्रुप सिंगदो अदुगी इलेक्शन जी दने ड्यूटी रगा सीजन नरकद्रा हाइबगी ने नसाई सस्पेक्ट अमोग इसाजी द सुम लेरी मरमदी नसाई बिहार द तौगिबदो बट बिहार की प्रजा का मणिपुर की नुपी का बिहार की नुपी का सांगदम नबदी कइदुं नुंदसु यारोय अकोइदी इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स different medals नुपी जिंगी अदगी अवार्ड डोन चार्ज अदगी करी मखन मैम फंगना अचौब थौदांग इंटरनेशनल की ओइना यारगा लाइबनेबा लिटरेसी की रेट येंगगसु अदुना सिगुंबा तांगकसिदा अखोइगी याम लाइबक थीबा हाइतारे अदुगुंबा अखोइगी बिहार की नुपी जिंगदुगा मणिपुर की लेरिबा इमाई बेन सिंह अदगी सिगुंबा सेल्फ हेल्प की नुपी एसन मैम जिंगिगा संगदम नरकतारदी इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट for the state of Manipur ne ai aduma ju thamjage adugi makha tarakpada ngasai isina hangbigi point se akoina sigumba mayam ama question ji thoglai ji kai gi noi matam da hujiki scheme je Manipur da scheme mayam ma sum tawba ji je particularly akoi gi kendra gi MLA jing na chieng yelasu अदगी थुमदाव येलसु अदगी केनोम येलसु एमएलए जिंग ने यौसिलगा हेक्ता मागी वोट बैंक की टाइप तगो अखोगी सी उजे लौथोक्रिबा मोर देन 60-70 अबव स्कीम लेरी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ना फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया वी आर वेरी थैंकफुल थागतली अखोय अदुदा नो क्रिटिसाइज अफबदुदी
as a human we accept it akoi yai mi amoina abu to di ideology khenrasu miyam gi damak ni apun bani because of that democracy haidu adu neba this is people's own government miyam gi masagi isagi laingang neba political parties jingina adu gi mohut sillaga miyam na pamjari ba wakhalon du mihutu khallaga mihutu na praja sing du gi amu afuba thabak tawrak badu adu neba miyam gi asa se adu welfare scheme jingji yahon gada bada relief ki material yen bo oiro adagi yakshangi sport manung jida handak ibri ai club singu do paisa yeli habagi shaujo nasade akogi candidate oi godori bo mayam adagi MLA oi biri bo mayam mantri mandal oi biri bo mayam mamana akogi kayani lising tara yen bo jibika hoji akogi lokhoi bo lising tara gi scheme jidi self help group to pi do ine ba aru yakshangi sport ki club khuding do lising tara kunthra at adagi hali sakpa lakpa matamda akhoi honorable MLA chief minister adagi mantri mandal lairi jingi imung jingi da hali sakpa lakpa amda pareng lenga lai ni kiuda hali dal amada lupa lising ani natraga ahum katpada dal nipu yang kai saaradi highest amount amone bise ko adu ngasai adu post da nanawi site tagi hujik sigi scheme ji kamaina miyam da mupung phana yahon gadagi haiba taragadi local self body sing se akogi panchayati raj institutions municipality institutions ward members pradhan councillors lairibo mayam sing si nahongna na revive to bo mahana changi maramdi MLA gi level dagi natraga magi lairiba thak tu dagi self help group ki aina adugi verification nama mana toro kadoise starting from the grassroots laiba meeting dunadi henna adugi masak khangbuji hen ganeba aduna 2000 khoigi kaino dagi namjil laga thamraba asigumba election local self government gi panchayati raj ki lairiba election je si phajana pangthok piraga adugumba ward ki member pradhan adagi lairiba samiti gi kari gi gram panchayat ki mayam ji khuthang dana genuine noiba verifying beneficiary singje phajana khandok piro adu khandok piraga akoi hairiba scheme jingje masi without any conflict misang mikhai naidana aigi mi thi da bida real pining iba misak singdo aduda yohonnabagi damak moigi asoba akoigi kanaba ma local se government sigi leigidra haibasima nanaugi thajajabani aduga first and foremost akoigi transparency je yes sine ba yam mathok tari se transparency je leitradi ngasai publicly accessible eligible criteria amaga miyam khangna through print and electronic media da newspaper da adagi akogi electronic media gi khudhang da miyam khangna karamba kanano masida self help garambano hanna leigraba 12,000 and something si yaugi doribra yaugoi doribra anobara IDP gi leiriba awaba taraba singi association singdagi kaya khangat tori ga haibase miyam mamangda white paper oinu puthokpiraga newspaper da hekta hapiraga na sigi beneficiary je sima phajana akoi khanbiba and who qualifies sayet na danaba kaido baino mi 3.5 kakdani se aduga leiriba manipur gi nupi masingdi adudi 3.5 tana piraga akoi ise na ngasai dagi panbiba awaba tarba nupa jingi tawide haibasa akoi imung manung pubanina nupi du da pibu do koi yazarage bako hari ngasai ise na ju panbingi ba community sindana san nabagi thang nabagi angang gi adu gi da gi phiju phijam bagi pochai myam leibagi kari gi sumbagi responsibility ji lobi banina moi gakta da pire haina khallaje koi yazarage ba but kaido baino sigi chaubiji da piraga tumbi nana pidri ji haibase sigi clear cut amaga thamdragadi si amu wathok oirakane maramdi chaubira bangaga aiju nupini aina phangdri karigino adwai sigi conflict se thoktana ba sigi posak sima phajana thambi ba and then technologically ko isa real time
ट्रैकिंग ऑफ डिसइंबर्समेंट अखोगी एप कुंबा अखोगी टेक्नोलॉजी के मोबाइल एप हुजी अखोगी डिफरेंट एप्स मयाम थोलईदना असुमाइना हाइरिबा 10,000 स्कीम पीगदोइसे सिगिदा सी इवरी हुजी इमेजिंग मयाम इसीसन स्मार्टफोन लोइना खुलोइरब ngaktani मागी अकाउंट दुदा पैसा जी संग आब्रा संगत्रिबा अदुगी ट्रैकिंग जे फजना इदी आइना थिल्लुबदुदी हुजी हुजी इजे आम समना हुजी की एमजी एनआरईजी एगी हुजी बुदी ममिंग होंग्रे जॉब कार्ड की 100 डेज सिगी फंगदब पैसा प्रधान ना अदुदगी अदु तौरे मेंबर दुन अदु तौरे सी अखोगी मैनुअल दो होइना अखोइना खुद खुसिनबजे सिनने ngasai corruption ji langnabagi magi phangjagada apunbagi paisa do phangbai mahutta even sidu technological sizinna na moina member du nandra pradan MLA du na magi yogrumni magi du ai commission yes lising manga piro tara piro du kaino du gi khangga go adu bo du longnarimne ba bharat daiji di lupa lakh amaga lising yang kai umpu zaba IS officer government gi servant mayam jingina longmi ama nomgi sinmi ama thabak suruga hingjaba lupa changa chaduk thangbudu dogi mingum semgokbagi gainom semgokbagi lupa chani jahum longmi ba bharat ne baise sida ngasai adugi manual gi khutang da sumna paisa pina base sigi posi natabida adumain tawdana EF ki khutang da and then akogi dedicated portal lama government of Manipur na through district commissioner ki khudang da tawbigera adagi SDC SDO leiriba sigi khudang da tawbigera sigi damakta tongan ba portal lama hangdok piyo aduga si tawgre sum handak ngasai ta mono jo panbigi thungi wa thok adu ada paisa gi tawri myam se sigumba portal lama gi khudang da fajana ITV sing sigi systematic nai posak amada नियम सुमन जंगिल मयुम लेत्रब मई चाब थमोइद चाइना मयाम फाउदना हिंबगी आशा उद्रब समटाइम्स अदुना मरम ओइरग सुसाइड पौ तौरब मिसक सिंगदुदगी नोमगी पिरैब पैसा चान थंगबदुदगी अइसी हुगनि हुबो ngamiब ngasai leirib magi makok singdo adugumbu mise yam leibinina koi jackson da yadribe je simatang ji su aduna portal da AF ta adagi tracking real time tracking adagi khwaidagi amu maru oirese ground level da survey tawba ground level gi survey se sima bajana tawra matungda ngasai cross verification ngak tawraga hairiba system jida bajana changsillaga thamoi sengna tawbu natragadi Suang hong dana, aku ini uji hong bapam nahazing aku hong bapam youth sing hong bapam ahan namun jing bawa hong bapam abane. Aduh, han lagi lagi sistem jida sum illaga koi cat pasina, ngasai rampant corruption, unemployment, ning mukai raba youth kaya thabak phangda thoi ba irang tawri ba mayam. अखोइना आशा तौजरुई वैसेको पीङैदा अखोइ आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 की चैथें कोंगंग हौजरकपनी कोम्बिंग तौगांदा हानजिल फूब ओटप नैब मदुदै चथरखिब पीङैदा सुम उरु लाए खर लैरे 1993 नागा कुकी and then खर लैरे among the communities मैतै and मैतै पांगन हौजिक अमुक 2023 Maitai and the cookie. Being either Asama, Hongadra, Pagadra, the Kanjara Basado. Was it the hen of Pivum Soxilaga Sum Lak was a Sigum Pivum the Aquina Mushum Tamum Daragadi, Lakadori generation to shoot. Karam Mong the Manipuri, Anamo in Aquinum with the Kusinaram Dori. This is a big question. See, listening Tara, Natraga, Lak Aman Natraga, Skim Mayamze, see not a using Maru Rezi. Manipurize BJP na Sembas Roy. Congress na Sembas BJP na Manipur Kandoni,
कांग्रेस खक्तन कंदोनी नत्रगा आम आदमी पार्टी खक्तन कंदोनी सीपीआई खक्तन कंदोनी नो पॉलिटिकल पार्टी दुन नते कंदुइजिदी मियाम मखोइन कंगदबनेबा पॉलिटिकल पार्टी इज नथिंग सिदी डेमोक्रेसी चटपलेबा अमगी लेबम थोपा मागी सिस्टम दुगी मसक अमनेबा राजनीति इ दल हाइजिदी अदुबु मणिपुर राइबा मणिपुर द लेबा प्रजा मियाम अखोइजिना मणिपुर जे कनगदौनेबा अदु कन्नबगी लंबी दुदी प्रजा मियाम अखोइना थीब चंगी बीजेपी ने नत्रगा कांग्रेस नत्रगा आम आदमी पार्टी नत्रगा अनदर पार्टी अमन कैदौमैदा डिपेंडेंट ओइसिदी डेमोक्रेसी की मसक नेबा पॉलिटिकल पार्टी लेबगी मिहुत खनबगी मियाम न खल बीजेपी द थादरी दिसु कांग्रेस थाज आम आदमी पार्टी कन्बीगनी हाइबगी थाजबदु द थाजब थादरी नत्रबा सिदी पीपल्स ओन गवर्नमेंट मियाम न खनब मसागी लेंगाक तुनेबा एमएलए पार्टी दे आर नथिंग हुजिक ले नेक्स्ट इलेक्शन हु नोस इन द 27 चीफ मिनिस्टर ओरंब कया मिनिस्टर ओरंब कया मथंग इलेक्शन न माइथीरग वोट कागिदबसे हिस्ट्री न मदु रेकॉर्ड मयामम लेइग्रबनेबा अदुन लेबाक कंदुइसे लेबाक सेमदुइदी हुजिक साउना कोई लंबी साउना फिरान थेलगा चौ चौ युमखल थमजेबा मियाम अमत थोरकनोबा मणिपुरी मियाम अमत थोरानो भोट थादरनो कइम तौररनोबा करम पॉलिटिकल पार्टी ननु कंदुइसिबु अदुना ngasai इटली की इटालियन यूनिफिकेशन दा जोसेफ माजिनी द रिवोल्यूशनरी इन हायरम लेबा इटली बु कन गियारदी इटली की मियाम नतना इटली कन्नब लेते लाइक दैट मणिपुर की जो मणिपुर की मियाम नतना मणिपुर कन्नब लेते है अदु मसी पुन्न खमिनरगा मणिपुर की प्रजा मियामना अदु मदोंगी वखलोम द लेबीबा voting की exercise से याम मरु ओइबने बेसेसी अखोइना साइकेल नमदा मिनिट मंगा तरा क्यू वर लेपुरगा खुबीन दो नममी हाइबगी यामना लाइन खनबगी वखलोन जे मसी अकोइ थादोक्सेबा ओके ओके लेबा की मराइबक मियाम की मराइबक साइकेल नमदुन लेपतोइनेबा सही मंगा जी लिसिंग मंगा मंगा अइन होट लेबिजेगो लिसिंग मंगा मंगा जी येनबा 365 days, 5 years, 1,870 10 days. 1,810 days divided by 5,000. No moda koi lupa ani ga paisa hundra da yon gadra baise. Haming mapuma wa lupa lising tarupi. Mi koi na no moda lupa ani ga paisa hundra da are we going to sell? Akoi se taseng na yamna laina ba la thawoi na maki intentionally laira hanba leibak ama khak oirabani yam darkar leba misak amadadi masaigi hairiba amount khara se adu kimati haidi ai icha na bada icha lohong bada yum sem bada oiro sigi pot sida sigi give and take sida dum leibani na akhoi gi tawbiman utpa haidana sigi concept sida dum chatlaga leireba khoi si aduduna akhoi si tangai phadana akhoi economically मी अमा खक्तंग नतबा लेबाक से साउनो हेनबा मथौ ताय सी म्याम से कोकनबगी दमकता अदु नत्रगदी लाइरब लेबाक अमा दुम ओइदना लेरबनिना गसाई हिंगबददी सेन चंगबनिना गसाई गी दुम ngaki chahi manga gi right to kawe ngaki darkar sida hairiba singse puk haina badum leidunu puk yam hangba puk lama ba mi amana kashu khangba arang khawrang baduna helapani na phaba thaba kashu tawte aduna tangai phadana mi singse koi umtang hominaraga akhui gi leibak se lairaba leibak oiri se laira da phagathan ba leibak amu oihan badune mathau tari di okay thank you very